Haga jingilekai football ya kabala penlong ha madan yilekai jong shnong Lumding Hariboi district ya kabala penia daka Lumding Sports and Cultural Club la ya airang hapdeng ka Langpadur Sports Club persya ya ka Moonwall Sports Club ka jingilekai naduk basdang haduk bukut jong ka jingilekai ka long ka ya khaj bha namar ka jingirang kat bor jong ka rang yilekai bat haduk bukut jong ka jingilekai kini ki artli kenhun kilala aban thap marshikol bat omsyam ladan bala aban yo rai ka nam job hakane sing sedang kini gelempung ilekai football ya kepala peniat daka Lumding Sports and Cultural Club kini belatip kerteng kum ka first open to all league kum knockout football tournament arjar Arab Sau hagba ya kini gelempung ilekai football lapan long ha jingilam jong presiden ke club uba Rejoice Renshan kepala longru ha jingi kersan jong gidkhot kini ke club mentah kesengi kepala pli perda ya kini jingilekai uba Marcus Martin umri presiden jong seng HNYF Northern Region ulawan poi kum gongsan ban pli perda ye kini gelempong ilekai football hak jing don lang jong uba Joseph Singkli umri presiden jong seng Nakwinan unit lembat kiwi kiri orang ba Benyai penim, komi kon somla hagitrat jingi lekai. Balai ngong, tang sikentir ngong, babi kon somla, badon kami pi, ban penim hagitrat jingi lekai kamtram nadro ka football, bad kiwe, kiba ngila don kam, ban mi sakmat, ban sepensaki lade. Kebalong nabangi kedua kam kepenlong ingi bantilan met wat pen bijayai ya kapot ke jumpi kun semlah bodon ya kasap buat kapong wat pen bijayai ya kapot jumpi ki kun semlah senrang bat kenthei napa pidon ya kamet kapat kabasat kapaklan kaba ngidon lu ya kapor kapangila banyak kompet yang kiwepat kinosung senong jong kaya keri India kejongi kadang ngapet hang ni kikun semula kebayang hakmat kejongi pidon kerenian kabapura banyak pensi mentah saya kiwepat kijeli yelekai lesa kan nganong ba kane ka jing senang kala bende na Lumding ladapi syamba kalenti ya kejumpi ka kim kaba piham mantaulat manpoi syakathong pihak bensim negi cikai berat nagaliang jong ka sport club Lumding ya pi menda ka sengi kalong menprat ya la kalenti kumno pinang benjit eka manpoi syakathong hoi ngangari tong dong keren ban nong syakot rumah bat ngamla benong bagan lang berpi man kapor nei kabakong santam kolong lada pidon rengkat bengi ngi don rengkat berpi na benta banya kersan lang ipi ban prat iglenti wa pinyai kata ke jinge wa pidon lada pi kenau ngi kenau pi namar ngi de kita ki chakri barit ki ba chakri ya gari bekerja benreu. Lese ada maki kimdon kum kata kaji temu ane katong. Kalau ada ya pi kon samla ki badon ya kata kaji temu. Masuk ai bilang ya ki kon samla jong ane kadong jong ane kasnong ki ba piang soha yangi ba mentan syong hane kum kata ki trasnong ba ngaso sujan suju mo ngamaro piang soha yangi Berkumjuru masuk berai kublai ya piki atli kitim
ka Umdian Sport Club ban ke Lumding Sport Club ba pinya le kai bha menjaga sengi ba uchigas uwan balik kai bol uong ba kini tim di balik kai nengkong ini saya punya kendo hanga final te kumjuru kasur ai kuplay ya ki referee ki bala shim ti ya kena kam mo le se klaim ki referee kaji le kai football kamlong kam bitnat berkumju masuk ai kuplay ya ki parlok media ki belawan bersenang lang yang harga kesini te bagi suhun wanun yu kejat harga kesenong kami tenat ke jumpi te kusi benta bagi si benta lang harga ke program jumpi masuk mendap dan mesin kuasa komen man kumno ikut samla jadi bendon kata ke jingkit kli na ke benta ke imlang ke salang dalang idon ke jingkit kli na menta jumpi nidon jelat mo yimdei banda putlat hagaji imjungi ide berwatlat nangta banyo bangkintiu ya pi hikon samla hababun kiliang abang ape jaga dengan badan ngakan mau hagapor bangi danglong samla kumapi ni sutenat banyak kai kriket ngape ka bagade ka badan kalau mau internet bah banyak kai kriket te ngakan tu ye ki sport club hangnya makin permut ru ya ka kriket nanti ikut samla jumpi namar bagi tip bahapo India kajile kai ka babut pisatam kadai ka kriket bat kajile kai ka pasotanatam ya ki nosunong yo hapo India kadai ka kriket te nak tahu ba alat ikut samla jumpi ru hangnya bagi kintiu ya ikut samla jungi kumno balik kai kriket namar piton kadai kemadan tapi tenat